Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput saja dulu di Minangkabau, paku takato jadi sayu. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, Darussalam, populer ketupik oleh paku, lontong piaman namanya sini. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jalamak paku, cubalah ulang mangian, lah masih mangkonya sero. Itu orang pesisir yang pandai tu nyogulai paku ko jolokan atau nyangi-angi antar lama. Tapi kecek dokter ada seketek nan maibo atau paku ko ndak mengandung gizi kecek dokter sanasit bana jo coba dak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau apa lah penyakit asam urat jangan dilantak aja boleh paku. Lantak tu ndak kasar gitu Pak, itu dari bahasa Inggris lunch. Nyo tambah di orang Silayang jotak. Jadi lantak. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.